Kumshi benta ban rakhe ya kasingi penne pensa ya kamariang lane kabala jutip kum ka World Environment Day na kaliang ka Sengkasi Students Union Siden Unit kala shim ya ka sinjam ka bakraw kaba kila peni ya ka nuksa kaba bha shiki ba jong ka them ribhoi bat kumju jong ka jelahi berok kawai baka jing penne pensa ya ki do penat hakiwa ka dehi ka benta ban penne pensa ya ka jing bhabreu jong ka mei mariang kumta na kaliang kinong yalam bat kid khot jong ka KSU Siden Unit hapo ka jing yalam u Environmental Secretary Siden Unit usamla lamprang riatam bat usamla bat scam kshar kumur General Secretary Siden Unit haka jing don lang u Vice President ka KSU North Castle District uba Lambok Rembai bat harangkat u General Secretary ka Shnong Siden uba Morningstar Rendong sngi lambat kid khot jong ka KSU Siden Unit mentaka sngi ka Sautrik Jeleu arjar arpuar kila pelak yaki sembai dok ha kumba shipau kilogram ha kawa yosir kabana kaliang kinong yalam jong kaseng kila kerpat yaki ba bakin snok tilang ha kani kakam da kabakin burom bat ban penne pensa ya ka do penan ni na kaliang jong ka KSU Siden Unit ni wan tasing ni ban rakhe ya ka World Environment Day ya ka jing dorangkat ki membar jing itu berkhoi bakum ju jing trilang buka snong buka seng sama snong ni wan hang ni tasni ban pene ya ka iki do wa lo kumbashi bentang ile na kani banta bangin the iki do wa ne kumbashi kilo ki do sembai ting kerpat ro ya kiwi bakin herap lang lang ya dalang ki do wa malabun kinong pencot ke bat si benta sokawi ka benta pa ngamuk pa ban ai kuble ya ki ba sponsor ini ki sembai do bora am tagas ni kumi ba roki kela na sening ki ba ar kela ka di balung bakum ju erestun napo yo mulong bala nak sembai lang ini ban hirap yang ini ban ai ni sembai do yang ai kentin kumina kaseng ka KSU Siden Unit ni ai ka jing kuble bat kedang biang ka kamai ka ji sia ban ka ai kuble sibon kong kaliang juga senong ka dorbar senong Siden dekat ka sengsemla senong Siden ka SC ni penpau ke jing ai kuble ka bakerpang ya ka seng KSU Siden Unit dekat kiwi pat mo ki seng kiwi dan metalang ni ka program ke jongki barakhi ni ka World Environment Day kalau ada ka advance jadi sya ka santering ndrai mentak si hap sa kare na kadaw ko ko na ko si sonde ni hap man rakhe no akan ka si jan dan kalian juga senong hagide bu ni ka program ka ba ka seng kala organize kabalong kum si benta nak benta ban penek pensa ya ki dok kha ki dok penan Macaplang KSU Siden Unit Macaplang KSU Siden Unit